Oke, kapisangan kumatin sanan tambalut. Ngaran kuno petingay gurangak. Tadan kuno pangahiti kampung dat Luagan Baru Kaningaw. Uh, Tajuk na pod sinding winan say ko nga pasanangan ta di TV ginawan. Jadi maksud na pod malayo di nga uh, kita perbaiki perhubungan kita ini. Kah? Atau pat? Oke. Pendapat Pendapatku tentang niti pertandingan dat lansay dusun hitit pagun sabali tinga osanong kumate sanan sukad wago um, harapan ko nagi kumad pertandingan semano nga agumot kategori dipertandingkan. Jadi irin na kumaten sanan tambalot di katutunda mikitulong ako manyukong da semano pang supaya kisah mga takod mamansad no napasinding na rahiyan dat tulon dat saba. Okay? Kira-kira dusun tay malayo tay sina tay jipun ka amo na. Okay, kung sikaw kumatin sa ng tambalot